Selo Sikule, a u krajini, Negotinskoj, a u selu nastalom još u 15. veku, danas žive pretežno stariji ljudi. Bave se poljoprivredom i najviše proizvode mleko. Nedavno su dobili pekaru koja, nažalost, još uvek ne koristi brašno iz ovdašnje Vodenice Potočare, a i snabdevenost im je, kažu, zadovoljavajuća. A tu, nadomak sela, podno Deli Jovana, prostiru se na daleko poznate Stevanske livade, istorijsko mesto iz Drugog svjetskog rata i nekada omiljeno izletište Timočana i Krajinaca. Leti zbog bazena i zdravog vazduha sličnog Zlatiborskom, a zimi zbog ski staze sa žičarom. Od svega toga, nažalost, danas je ostao samo vazduh. To je i sada sve tu, samo što je ovo stanje koje sada vidite daleko ispod onog žičara je u raspadu, rastinje je krenulo, bazen sve više ne koristi, ima i staza koja je voda dolazila, dom je tu, teren za mali fudbal, teren za veliki fudbal, puno toga je ranije bilo ovde, to je po meni sad jedan, slikovito rečeno, rudnik prirodnih bogatstava koji evo stoji neiskorišćen. Svesni potencijala i značaja Stevanskih livada i Deli Jovana za budućnost sela, Sikuljani su ovo izletište, kažu, svrstali u prioritet nad prioritetima. Projekat je napravljen, krenuo, također projekat ima i za ovaj deo ovih lepih naših Stevanskih livada. I ovu proceduru u toku, pa sad nadam se da evo samim tim što smo ovde, da to služi kao jedan poziv nekim potencijalnim investitorima da prepoznaju sebe, svoj neki interes u ovome, tako bi i sami sebi i nama pomogli da ovo krene i da ne bude ovako kako je sad stanje. Imajući u vidu očuvanost prirode, dobre veze sa regionalnim putem Zaječar-Negotin i stalno održavanje deonice od sela do Stevanskih livada i releja na vrhu Deli Jovana, treba verovati da ovaj poziv Sikuljana neće ostati bez odgovora.